Ni kugacirithia motungata ma ugima wa mwiri kuri muingi. Mieri 6 rikie thibitari no tondu governor na mbeca cia kuriha wira uriku. Riu koguo hatire handu tuko tugithinania ati mathire ati twetereire mbia mbeca ona korwo ni wakiti uge ukarikia rucio no gukuriha. MCA wa wadi ino David Shogi oigite no meguthie na mbere na gutungatira muingi toria meraniire niguo gutigirira aikari ni magunika na tabarira cia uthii wa na mbere. Ciaca cia thira August turicietagirira mwaka wa miaka 5 yakatia yathira na niguo itura ritu riki atia rithie na handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Na riri thina wa wagi wa mawira uthiete na mbere na kwambatira bururi-ini, thirikari ni yambitie kwarira mitaratara ya gwethera mbeu njithi mawira mabururi-ini ma nanja. Jacob Mathenge uria ni afitha ministry-ini ya Labour augite thirikari ni karuguria mutaratara mweru wa gwethera andu mawira kiumia giukite niguo guteithia mbeu njithi. Mathenge araragia igongona-ini ria kuhumba thumbi arutwo aria marikitie githomo thukuru-ini wa kothi cia mwaka wa Recent Technology mwena wa Juja. Mwandiki witu Matthew Ndungu ena riboti ino. Kiumia giukite niguo thirikari irabanga kuruguria mutaratara mweru wa gwethera mbeu njithi aria marikia thukuru mawira nja wa bururi irita njira ya kuhurana na wagi wa mawira bururi-ini. Jacob Mathenge uria ni afitha ministry-ini ya uruti wa wira augite thirikari ndirakome gicurani uria mbeu njithi meguteithio kwigwatira mawira. Ica ikuhi thirikari igikiranira ngirimiti ya mawira na mabururi matiganite arita njira ya gutigirira aria marikia mathomo mao matinorira. On a Monday ni tugakorwo tukilaunch kindu kiretwo Global Market Strategy na our area of concern ni labor migration. Ni turenda kunyitithania products harambaro my institution of running tumethere mawira nja nigetha tukijihie the pressure of work here. Mathenge ugite thirikari oho ni yarire mitaratara ya kugitira Kenya aria megwatira mawira nja wa bururi kumana na ciiko cia kwagagio na kuherithio ni andikani. Thirikari kwa thirikari iraingiragwo kindu gitagwo bilateral labor agreement. Iyo ni agreement ya kuonania ati wathie kuria uguturito ta mundu wa kuria kungi ni twikaga nyamu citawa memorandum of understanding. Kiraniro giki kiheanitwo igongona-ini ria kuhumba thumbi makiria ma arutwo 250 aria marikitie githomo kiao thukuru-ini wa kothi cia mwaka wa Recent mwena wa Juja kaunti-ini ya Kiambu. Murugamiriri munene thukuru-ini Dennis Okech augite no hinya murutwo wikite kothi cia mwaka kurira amwe ingio marikagia mahuritio guthingamia nya sekta-ini itiganite mugaru na aruna aria mathomeire kothi irabatara o mundu kwandikwo. We have also partnered with very many institutions across. Recently we did an MOU for 15 years with Thika Level 5 because we're opening the Thika campus. So we want to train the nurses there, the clinical medicine there. Hezekia Kariuki uria niwe murugamiriri munene wa Comfort Homes uria humbitwo thumbi hamwe na aruna ake githomo-ini ni uritie arutwo guthuthuria na guteithia bururi hari kuhurana na mathina maria maugumeire uthunduri uria hinyiriirie wa gukorwo ari guo wira wao muturire-ini. O mundu wothe no nginya akorwo ena uria ekaga na uguo ekaga gutire undu utari na unyihiriru wa kaundu karia angiongerera kumana na githomo kiria arathomire. Koguo mundu ndakerorere na mundu ndakauga gutire mawira tondu mundu uga gutire mawira mundu ni etereirwo ni mabataro mothe ma muturire atware namo. Kariuki oho ni ataritie Kenya gutwarithia githomo kiao na mbere niguo mongerere uge wa kuramata biacara ciao wega makiria undu umwe na kumahotithia gwiciria makiria uria mangigacira muturire-ini. Koguo ure mundu ambiriria gwika eke no baciriri munene neke na njira nene. Angi aria mahumbitwo thumbi ni makenereire githomo kiria mamukirite guku makiuga ni athagathage wega kwigwatira mawira. Hata kama mtoto hajafuzu pia kuna zile masomo ambayo yamepitishwa katika hii taifa yetu na through TVET wanaweza pia fanya kazi zingine. Handu-ini ha Kameme TV kuma tauni-ini ya Juja kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Matthew Ndungu. Na makiria ma kaunti 11 ni ikoragwo na thina munene wa wagi wa mai na gucungiriria kugumirwo ni ng'aragu na makiria mahiu mao gukua kumana na wagi wa irio.
na kumana na thina uyu thirikari ni ikoretwo igithie hathara ya mabilioni ma mbeca kuhonokia mioyo ya andu na mahiu mieneno niguo kuhurana na thina uyu raia kuma bururi wa China ni mahandite thara gicigo-ini kia ubunge kia Rongai kaunti-ini ya Naikuru uria uragethwo na guthio na kuigwo kuhuthika hindi ya riua. Thara uyu wayaga ihinda ria ciumia 8 gukura na ndubataraga mai maingi. Gicigo-ini kia ubunge kia Rongai kaunti-ini ya Naikuru ni kimwe gia icigo iria igumagirwo ni wagi wa mbura na ng'aragu nene, no mugunda-ini wa Gitau mwena uyu ni ucenjetie uthio wa gicigo giki kuria kurahandwo thara na gucoka kugethwo niguo kuheo mahiu hindi ya riua. Icera-ini ritu mugunda-ini uyu wa eka 50 tugakora aruti a wira mari mihang'o-ini ya ugethi wa thara uria mundu angiciria ni igwa. Edwin Wekesa uria ni murugamiriri wa mugunda uyu agatutariria thara uyu wina utonga wa minerals ukiringithanio na mimera ingi iria iheagwo mahiu makiria ng'ombe. Kuna 18.6 na tukilinganisha na mahindi production yake iko chini. Thara uyu ugethagwo thutha wa ciumia 8 kuria ucokaga guthio na macini ici na gucoka kuigwo maratathi-ini wetereire kwenderio urimi na uria ungiikara ihinda iraya uteguthuka. Jack Liu umwe wa ene mugunda uyu wa thara augite ni macereire icigo nyingi iria igumagirwo ni thina wa mbura na ire na uhoti munene wa gukuria thara uyu. Liu akiuria thirikari kuigithia na mithemba ta ino ya mimera niguo kuhurana na thina wa irio cia mahiu uria ureha. It has a high crude protein, 18.6%, and a high yielding, 180 tons per acre. Mugunda uyu wa eka 50 ni hotete kuhe aikari a gicigo giki mieke ya mawira kuria makiria ma andu 100 mamathaga uboco wao wa o muthenya. Baada ya miezi miwili itakuwa imefikia ile kiwango ya kuvunwa. Hapo itakuwa imetimia kati ya mita 1.2 hadi mita 2.8. Kazi nimefanya miaka 2. Niko na watoto 2. Imenisaidia kujikimu kimaisha na nimelea naye watoto. Kihumo gia thara uyu wa Gitau ni bururi wa China na nginyagia riu mabũrũri makiria maigana rimwe ni mahĩmbĩirie urimi wagwo kuma mwaka-ini wa 2021. We don't need a high knowledge for the plantation. Once it's planted, the farmer can benefit in 20 up to 30 years. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV kuma gicigo mbunge kia Rongai kaunti-ini ya Naikuru, Gitau wa Njeri wa Kariuki. Na tukimurika riboti ingi, riri gikundi kia mutharaba mutune kiambiriirie kuheana uteithio wa indo itiganite ta hema na neti cia rwagi gatagati ka indo ingi kuri aikari 230 aria mathamite kuma micini yao mwena wa Bandi Tana Delta kurumirira mbura nene iria ikoretwo igithandana. Riu thirikari ni uretio iheane ciringi bilioni 5 iria iguteithiriria aria mahutitio ni hathara ya mbura kugia na kundu gwa guikara. Wangui wa Muiruri ena ndeto ino. Gukinyeria riu family 11 ni cihutitio ni hathara ya mbura kaunti-ini ya Tana River, aingi ao maria kuma matura matiganite ma Tana Delta. Na kurumirira mathina maria makureire family ici maitho, riu thirikari ni uritio irute ciringi bilioni 5 iria ikuhuthika hari guteithiriria aikari aya kugia na kundu gwa guikara, ritana riria rikitio ni mubunge wa gicigo kia Garsen Ali Wario akihia andu aya uteithio wa irio. Wakati yeye alikuwa deputy wakati ya Rais Uhuru Kenyatta, serikali kuu ilitoa bilioni 1 through Red Cross kusaidia watu wajenge manyumba za semi permanent. Na hapa kwangu walijenga karibu takriban nyumba 2000. Sisi tunataka mambo ya kudumu na kuna housing program vile yeye anasema bottom up. Bottom up ni rural areas. Tunataka atenge pesa hata kama ni bilioni 5
na apeane through Red Cross. Gikundi kia mutharaba mutune ni kiambiriirie kuheana uteithio wa indo itiganite ta hema cia guikara, neti cia rwagi, mirengeti, mai gatagati ka indo ingi kuri family 230 iria ithamite kuma itura ria Bandi. At the moment, what we're trying to do is to provide them with non-food items, and we want to thank the area MP here. He's going to provide, together with the national government, he's going to provide food for this community. Apart from that, again, we're also going to provide clean drinking water. We've provided 10,000 litre of tank that will facilitate at least for them to have water permanently here. Murugamiriri wa mihango ya mutharaba mutune gicigo-ini gia Gicũa-ini Hassan Musa augete kaunti nyingi mwena uyu wa Gicũa-ini ni ihutitio na njira nene ta Kwale, Mombasa, Tana River, Kilifi na Lamu, oro udumwe na kaunti ingi. Undu uria urabatara unyitanire munene wa thirikari cia kaunti, thirikari nene na ikundi itari cia githirikari niguo guteithia aria mahutitio ni hathara ya mbura. Aikari aria magunikite na uteithio uyu ni mathiete na mbere kuria matumira uteithio makiria kuona mari na morito maingi thutha wa guthama kuma micini yao. Na tena naomba serikali ya kaunti wajitokeze kwa haraka sana kwa dharura. Saa hii hapa hakuna manyumba, ni msitu. Kwa serikali hii sehemu ambayo serikali imewapatia wajengewe majumba ya permanent. Saa hii tumeamua kukaa hapa permanent. Serikali atusaidie. Hatuna pale ya kwenda kutafuta chakula. Kwa serikali tafadhali wakumbuke sisi mapema haraka, tuko hali ya hatari. Kitabu ya shule, bagi, uniform yote imeenda na maji. Ngiribotera Kameme TV ni Gitau Wangui wa Mwiruri. Na riu mihango ya o muthenya ni thararire gatundu ya Mohoro kaunti-ini ya Kiambu thutha wa aikari gutabania mururungano barabara-ini ya Kimanga guthie Kahugu-ini makimenereria guthuka kwayo. Aikari aya maugite guthuka gwa barabara ino ni guthararitie mihango yao kuona irio ciao irathukira migunda-ini guku mitino ya barabara igithie o yambatirite kuona barabara ino ndiragereka makiria hindi ino ya mbura. Wairima wa Muthui niwe wina riboti ino. Makihuthira mahiga, mathigi hamwe na gucina tairi cia ngari, aikari itura riri marurunganite barabara-ini ino ya Kimanga guthie Kahugu-ini iria ni ya kilomita 10 iri ta njira ya kuonania marakara mao ni guthuka gwa barabara ino iria ni gitugi kia ukuria na uthii wa na mbere o hamwe na utwarithia wa mihango ya o muthenya gatundu ya Mohoro. Thiko igarurukite gutuika mieri nayo mieri igatuika miaka waikari aya magetagirira guthondekerwo barabara ino ni atongoria ao kirigiriro kiria gitari kia hinga makigeru magetha mao makoretwo magithukira migunda nayo mihango yao ya o muthenya igatharara ni guthuka gwa barabara ino undu uria uthiite wihiriire makiria hindi ino ya mbura. Muratuona turi anini muno tondu aingi ona monjeire bara ino mwona anake aitu guku aingi ni cionje ni undu wa nduthi cia gukorwo iteguthie wega maundu makagia hinya muno makiria barabara ici yathie thavari muno nginya cenjio kindu vikiviki ona atumia aitu ni guku ona ni marahinga guciara tondu mangikinyirwo ni hindi teno kurite aigua ni aguthie guciara ona kabakihunire tondu ndangiteithika. Riu tha ici mona citu ira nyumba ni undu wa kugwa na nduthi ciunikangite muno. Tha ici ona mutumia waku angigia ihu gutuike ni aguciara ungimukua na gatuthi agerere barabara ino kurite angiciarira bara. Aikari aya moigite ni marakaritio ni atongoria ao kuona makoretwo magitumira barabara ino kuhura kambini ciao indi maingira ituro-ini cia wathani makariganirwo na kumakungia wara riu makimahe ciumia igiri mathondeke barabara ino. Aria tuthuraga othe moigaga ni moyaga uigiririkia uguo MCA akoiga barabara ino ti yake riu gwatuika barabara ino ni MP na ma MP macio me bunge magoka gavana nake agoka agioka gavana agioka muthenya ungi agirehe nguku cikiumbuka agaciari kwiru na akiuga Jumatatu yo yarumirire agakorwo ni agakorwo atongoretie matingatinga Jumatatu yo ona tutiuka ni ya mwaka uyu rorete tondu ndiri yakinya na tutiwe kana mande yo yari ya 2030 kana mande yo ni ya 2040 ni tukwenda no twende tumenye muno atwirite mande igakorwo ya muthenya uriku tondu ithuĩ turi andu arakaru muno ni turi ithuĩ twabe tuthie Kiambu tucoke tuthie kwa minister wa roads
Murkomen na tutige maroma mothe tutige maroma itu kuna tutige ni mamenya fiu fareno ndigikara uringi ni twarega piu kuringana na aikari aya uthondekwo gwa barabara ino ni gugutura mieke ya mawira kuri aikari ya Kiambu na kuguciriria igithia na onjoria mwena uyu undu uria gucongiriria gukura gwa bururi na kurehe uthii wa na mbere. Ngiribotera Kameme TV Gitau wa irima wa Muthui. Na tugithii na mbere, Seneta wa Busia Okia Omtata niagiritanĩtie Minister wa hinya na maguta Davis Chirchir na githiũrũrĩkia mũrigo wa maguta na ciringi bilioni 17 uria urakuruhanio na mwonjoria Anna Njeri. Akirekereria ndũmĩrĩri ĩgiĩ ndeto ĩno, Omtata rĩu arauga wĩira wothe ũronania atĩ ciringi bilioni 17 ciaumĩte kũrĩ ministry ya maguta kũrĩa Njeri ahũthĩkire o gũkinyanĩria thũgũri ĩno ya wĩici wa mbeca cia mũingĩ. Ningĩ Omtata oigĩte ministry ĩno yahũthĩrire bunge kwĩyongerera mbeca iria yarĩ ĩheo na njĩra ĩtakinyanĩire kĩwatho. See that an individual who has never featured anywhere in the history of this country in terms of being somebody who has got money wakes up and claims that she has imported fuel worth 17 billion. Now 17 billion is money even most counties don't see. The only county that has ever seen that kind of money is Nairobi County, when at one time it was given 18 billion. My own county in Busia gets about 8 billion. Some counties like Vihiga get about 4 billion, you see. Now an individual is coming to give you figures that are associated with the government or with multinational companies. Then you begin asking questions, what is happening? So we are looking at the Ministry of Petroleum. So the most natural thing I did was to go and do the Treasury, to the website of Treasury, download the budget for the petroleum, the Ministry of Petroleum and Mining. It is given a different name nowadays, but in the books, the Treasury books is Petroleum and Mining. So I downloaded them, and I began looking through the allocations. First of all, I noticed it was given a very small budget, not even 17 billion. It was given a budget of about 5 billion and something. But that's what Parliament approved for the year 2022-2023 as the budget for the Ministry of Petroleum and Mining. So even using the 17 billion is 14 billion plus more than what we have allocated this ministry. So after looking at the budget and establishing that, I now went to every end of month, the Minister for Finance is supposed to gazette the actuals of revenue, a statement to gazette on actuals of revenue and net expenditure. Now, when I went to that statement, I began looking. Na riu mbeu njithi ni moritio kuhimbiria mieke ya guthomera thukuru cia kothi cia moko riria marikie mathomo mao ma secondary niguo kuhota kwigwatira mieke ya mawira bururi-ini na nja wa bururi, kuona aingi ao ni maregaga guthie na mbere na mathomo riria maga mieke ya kuingira universities. Murugamiriri wa githomo kia arutani Ndagĩtarĩ Salome Maina ari thukuru-ini wa guthomithia arutani mwena wa Kajiado kuria arutwo 800 mahumbĩtwo thũmbĩ thutha wa kurikia mathomo ma arutani. Augite thirikari ni kunyitanira na mathukuru ma andu kiumbe niguo kurutithania wira mathomo-ini ma gikiro kia iguru. Sisi tulianza kama chuo cha walimu na tunaona vile Kenya inaendelea, tunaona hizi courses za kufundi zinasaidia sana. Kwanza kwa kazi ziko, na pia uzuri ya courses ni skill based. Pia mtoto ama mwanafunzi anaweza pia mwenyeji jiajiri na kujiendeleza pia kimaisha na hizo courses. Hizi kazi za white collar job hasipatikani, lakini hii ya watu kujifanyia kwa mikono yao naona ni muhimu sana watoto kusomea mambo ya technical, wajifanyie kazi yao ya mikono yao. Na nimeona mara mingi sana katika area hii, kwa sababu tuko na TVET hapa, wale watoto wamegraduate, wengine wameunga working groups zao, wakaanza biashara yao,
na ninaona ni muhimu sana. Na wewe mwenye umesomea sasa wewe utaandikwa, sasa itabidi ujiandike mwenyewe. Hiyo ndio maana vijana wengi wataki kusoma hizi courses zingine kama ICT. Juu wanaenda wanatoa tu mtu uko nje, wanamweka hapo kwa ofisi, anatumia kompyuta. Yeye hajasomea, wewe umesomea. Ukienda kuomba huko kazi wanakuambia hakuna. Na iko tu lakini sasa hawezi kukupea. Government cannot be in every corner of this country. So the government is happy when we have such an institution because it is supporting the government in providing opportunities for training for the Kenyan child or for the Kenyans. So it is for this reason that this partnership, all that government does is that's why we are having the Women University, we are having the Islamic. Na hau niho tukuhingira mohoro Gitau ni ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku mutori bitu na njira ya ciko auma wa ngui wa Mwangi ritwa riakwa ni Mumbi wa Shegethi na mbere gwikarania hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Hihi kwanyu mũraigua atĩa? Tũraigua thayũ